Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kublai phi baru akini gilongi khubor bam takasni. Ka President kari India ka kadan kum ka visitor jang ka North Eastern Hill University NEHU kalaman jori ka jing terwa ban penkup yo Professor K.Barik Professor ka Department of Botany ban shimti ka kam Vice Chancellor bashi por jang ka NEHU. Karkum ka hukum bala penmi da ka Ministry of Education Department of Higher Education haka artrik unaitung arhajar artenriu o Professor K.Barik ubri Professor wa arah ka jing crowd seniority hapo ka University unshimti ka kam Vice Chancellor na duka artrik unaitung arhajar artenriu. Hadin bakut ka samoy tri kam jung Vice Chancellor baminta ka hukum ko ang unban yagani ka kam hado ba onda thong bat shimti Vice Chancellor bapura. Yagani ka hukum na soid Rajesh Kumar on the Secretary Government of India balapha ashe register ka NEHU ringkat berkiwe kitnat badikmi. Kinthop yaga President Secretariat but ka University Grants Commission UGC ka ne ka rai ka long ban penti kana ba ka jinya bet jingro kam sinshar ba jinya nam hapo ka NEHU kan Pynskhem kanu ka jing thut kat badang ab yaga jing thung yo Vice Chancellor ba Thymmai.